Anwumre no nsia abogana de shema mamuni na adwuma makwaba de Ahenkan 93.3 FM so ene eye fiada Freaky Frankie Friday small door prego mamu ya boabo ni nano de baba so se anwumre no nsia akan kase ade shema mansam de biasi papa na se bibi do so chena ene be ya bo twe hwi enu ti de obeya no so de obetena se din no to aso no atia bi na wagye agu asum yiro te de sabi wakokoto pwanu ja nan na da ne azu hwegu mawo ensema do bia bete enne anwumre yi ene se krata afio mampani na nado da nkwakufu ado akache aba wapaw owura yiri bi se onkokuta dibrebi abusia ene anwumre so ene opani pa bi dia to dwa kyeremu se wa man Ghana IMF hyehyeye no se tie hwe ne ye CPP amanyoko nsi wo wura ho papa womhwe kwanya kane mampani owura John Dramani Mahama Ghana for ade fa so a enye ejadifo hu bia kemu ewoga East Municipal na nam so ho akamu no wo beti bi amani abato ya pno so efri achianse krodio no ne se na wo mu yenta schools ya wo mu frase adwada na nkomu wie na so mu kusu bona no wo ma ntumi anwie bibi akosi na yebedan ye ho abepiemu achim esubua bangalo ani adihia wa mo osu twa dropa wa mu si light bobi akoye owuo ensa ne da wonti panifuo emehwe wo mo e akoye Frankie Friday nti obeti anigide ensem nso na sanso ena small do bia di anigide ensem achi no ebi ni se ne yebise o se oba ene bema hwan ena oso twefo efre ne nyonko pa se aba ne se wo mo ware ana wo mo ti se empenafo Nasa akoba ni saso dia evangelist Dina Samoa se dia waso wo kana wanu so beka ubi ntimi ne uka say wa tutu bi amane evangelist mama party agrada wei anyafofo bi na nwume yesi adwa abon bedede baba sum se nwume no nsia akan kase de obeya ne so obedi achi e Facebook live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM madwenche nsu yense beto Ahenkan bako it is NPP na nadwa campaign osemonto no bako onyamisha muni na sabe penya Ahenkan na dia ma ani die kwanso anafo adwenche fa 0594 841044 text message and WhatsApp information centers buradionum ekwaduosia bonomantemu epremantemu ani asantemantemu womsu abiem kuha efa kasie live nyumeko bia daroma ena ebo ye ho ka enanwumre yi abrempon anamontu ene odupon ankasa badwumadie no so Jubilee Hospital so esika ena afi adwuma bi anso per receptionist entitiemu sa mebobo so wo masede anase poniama wo mu hwe nim no tomu bia na wo de won kratan so akosa so ana Bimpoma Plaza Hotel ye chanitiawa SB Plaza Hotel enanwumre yi wo mo asoyasne na sekase ne ebetesem na Ahenkan ade ama wo na anwanum mienu ene efiada Freaky Frankie Friday Kasiebo yaji ye gwa yaji penie ne ebetesem medin ene mame Ekia Janewa mene kwaku enin kusi buadum afin sam no nkyeremu enin vitiase eni krata every Ghana Cylinder Company Limited akache aba na krata no atifisam eni se medibadwuma to minya bim onipa okasai eye owura yire Francis ewura bina Asiam Francis Arabna Asiam na de mami kanina ne se odinadwuma to ono mo se managing director na chief executive officer ma Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited ye twanitia FN GCMC osi onya adwuma ni biem na oda empenfo ase papa eda Ghana abanya se wo munya ne mu gidie edi breaker situation nsa se ome kwanchefo panyinima Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited 2017 edbesi 2023 adwuma no ensi na so no ankasa se nya de obeye adwuma no biem asema making kratai otwekoma His Excellency Nana Adodan Kwakufuado edeko na tena ye Jubilee House won kran mumpuni mantemu na madami etwe krata tetintin edekoi
urajire awurabna esiam ekasa na oto ansem so say o ma aban ni tin kwampa papa se nefuo ni mfi aka ne de aka wonanim ni na no enkoye ema no obibie mu eno wasan wan say Madam Esiam Awurabna, Chief Executive Officer, Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited. Na krato chwe eno de ebi ekoma Vice President Dr. Baumia, odibi koma Chief of Staff Jubilee House, odibi koma Director General State Interest and Government Authority, odibi nso koma Energy Minister eno odibi nso ekoma Chief Director Ministry of Energy and a Board Chairman Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited and a Madam Awurabna Esiam Edekratei Ekokomano Chema edwuma no de ato onye bim na otwe kratai ko yape and aban so som omampani na nado kenkam we oh okay ana nanado so asom adepine na ene ya no omampani na nado so apa onipa foforo say Madam Awurabna Esiam say onya CEO Emma Ghana Cylinder Manufacturing Company BM dia ena ekwan abedon na e wose ye pro bi edene show na adwuma koso enu ntomampani agina ne tumi mu ono so apa okrata afi na tena ye Office of the President ede abache say wabo Madam Genevieve Saki din so no enkonkwa Managing Director Emma Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited na onkohwe na saa dibra na Madam Awurabna Edino ono so ento aso nti wa paw no akase ye begina tumbi bia na Madam Genevieve Saki enso atwa ne dwumadie so omampani krato de babontimu ena o chese wagina Ghana mamra afia pem ahankro de okrumienu yesire yefe baabi article 2019 emu 992 ena ogina so a ode ayesa ntutuye we abo Madam Genevieve Saki din say onkoya Managing Director Emma Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited na womhwe na enwema enkoso omampani na now do say wasom krata na odi abaso nya dwuma biem no wasom nemum omonichi nkwa e wono so dwumadie ni namu na osanso Emma Madam Genevieve Saki awabo ni din foforo say omonichi nkwa papa onipa ne nsa hyekrata yase nana bedi atuo asante ono ana atwatwafo panyini ema omampani nana adodankwa ekufuado krate wo sanso de bi koma osoafo ohwe Ghana enyinam apomdin enyinam ahoden semso ono so wo koma ne bi onumnyamfo Dr. Matthew Opoku Prempe wo koma omampani abede chebi wo koma Chief of Staff bi wo koma Board Chairman ma Ghana Cylinder Manufacturing Company Limited Accra no ena no krakra no Madam Genevieve Saki ayabo ni divo free wono so wo ma ne krate bi nti omampani so aso de all resign mu ena wabo nipa foforo ensudin abusia ya toa ensamne so na watwi mu na mampani na adodankwa wahwe yede na desredia ekoto Germany empenifuo anima wotire mu se wabesre ye pasabre wa man Ghana ya na mohawni atiti mu yesi kasam atoba ha amamuo no eya jinsema ne sa enti wabesre mu pasa emwa bia wombetimi dia boa o man Ghana ama o man na segina ne naso no wabesre wo momom nan mo tentem so na wo momra meboa wo man Ghana na ensemi a wode ekoye ana German ambassador wo man mu eya Germany wamana musinia wano so ewo wamai emuo eya His Excellency Daniel Kru wano so ajebre edi sam awodwa atudwa wo kire mu se waman Ghana sabre pre ye pre ase ye befa kwan bia so na waman na segina ne naso no wasini ye yoma no mpanifo de ye de udi bibia ni ma wase ohwe atutu niema ye se ade ni jija no obo homode na asanso agina ne naso enti wase ye mpanifo hyehyeye a wamudi gu aponso ye wo mafamu de bia se ne be ya waman ni besa kwankan ni esikasem a agina no wase anua no wamasede anua no wamu ye namom bebi a wamu du omani akire no eho ehu wase eho ye tura empanifo a wo man mu ahwe ye a na sa wamu pa etehwe senkim wamu nan mu bebubu anya de won betimi asori kura agina wamu na so ebiem na wakire mu na wakire se International Monetary Fund IMF ya ene Ghana empanifo bie edi mirika gidigidi ni ye kwa ho ani ye kwa jisika ani ye ko pesika de
bebo oman wa mu kwa yeso ho hyehyɛ ya de ama wo mo a wo mo ho epere wom ententem so wo mo pekwan ade san hyehyɛ ni nyina gu apon so na sika no wo mo saka no wo kyerɛ mu sɛ ehu anamo na Ghana fo panifo enam so no wo se ehu a ya hwɛ ni ya dachi bi no ebe ha wo man yi ama nei atete ni wo ha wo man ni dem kura no wo se ye behu ne ekyɛn sa enti ne waka nyina ne sɛ wo se wo man mu ba ha ane ye wo a businessman ya wo memma bi a wo mu ye adwuma te sɛ wo mu sam ewo bie ya wo ma so so sikafo ewo man mu ane na watwi bi akra bi mu etimi kwa China ne wo makofa niema ebi mu kwa Dubai ne wo mu kofa niema akwantuo ne wo mu tu kwa basa wo se wo besra sankofo ne wo mu ebi wo mu sam no ese wo mu mo modin se wo mu ne China beka bom na wo ma pe hyehyɛ bi a wo man Ghana susu etimi akosoro na empo aka ya de anu tinam so ama domestic debt exchange program nyina begu apon so no ya behwe ne etimi afa kwan pa bi a besi so na ye chai IMF hyehyɛ ya no wo to ne kasa ya so no wo kyerem se ne nsɛm a wo kan e wo mo nsɛm e wo bi wo man mu wo mu timi agye atum na wo mu do wo nan asifom ani China ban ade wo mo sa hyanti ase apam bi so na wo matimi aboa wo man ya wo so wo man Ghana ebetum pon na wo man ne agina ne na so ye panti wo besre ese International Monetary Fund IMF no ya hye na ye hwe ne ye. The big elephant in the room, it's China. China is the largest creditor to Ghana and so far is not fully supporting the setting up of a creditors committee, it's called, where all the creditors will sit down and agree on a aid package for Ghana. The President, the Minister of Finance have appealed to the German visitors to support Ghana in convincing China to come to the table. We are ready to do that. We already are in that. At the same time, I would like to encourage all Ghanaians who have strong ties with China, who are doing nice business with China, to also engage them and convince them that it's time to sit down with all the other creditors and agree on a package. Time is of the essence. Time is running out. Without this agreement with the bilateral creditors, the IMF package is in severe danger. So if there's any Ghanaian member of parliament listening who is very much engaged with business in China, please make best use in the interest of Ghana and the people in Ghana. Abusia ani aya Germany anamusini awowo my Ghana emu His Excellency Daniel Crew na wowie ya no ana wadi tudwa wachira se emu ene mampani aba Germany ekuro ne ndaso ne ni penifo na so se wo pe no wose akwan bia so wo mu Germany fo wo ma ye krado ese emu aye pe no wo mu de bema ye na aketu a wodra ye din so yetimi etuya na mom wose ansa na wo mu beboa ye no enhyehyɛ ye eda ho. I said Germany is prepared to help, and there's another criterion, and that we, of course, expect that Ghana itself, the government of Ghana, is taking the important steps that are needed to move this country, to move the people, the families out of this crisis. Abusianti no wama ya krado sa wamu beboa ya nembom enhyehyɛ ada hunti ya hyehyɛ ni tumu di anache se Germany omuso abiye wo my Ghana emmoa woni pa ya tinini eya German ambassador wo my Ghana mu His Excellency Daniel Crew. Twetwefo Panyinima Convention People's Party CPP nana ya ajantoa chima said the kanima peni owura John Dramani Mahama ya no odi ND samanyoko nanim ebu o man bribi atwam no Ghana for de ne fa kwan bi so a na enwono papa na se kwan Ghana for bi de ne fa so no nyame anum ni kroni ahye ne papa na akono video mpa de oka kosi ni nane se oso de kanima peni owura John Dramani Mahama etutu enel mampeni na nado dangwa gufado amemu mu a utumi se nsunsuye gwom papa tumi se na nado oginidin nanado ujinidin pa na so hwa kanima peni owura John Dramani Mahama enyoma ketinkitin bi wonu ma na de yansontua na de ya ensaniani a utumi se no nu twa owura de nana adodan kwakufado entose Ghana fo ya de bia onanka so unze Ghana fo manuomo papa nana ya jantoa kasa na ocheni nsemu se ebiem DDEP domestic debt exchange program aban so de banye sika no de kwakowura Ghana afuto mu ayantotoe no ose hwan osuma aban ne papa na sa aban so de DDEP ba na aba be me sika na atumi de atoto nyoma ebu onfamra se ye ya ye beta ya kiri anye ye nsu a na de wo mo kan ya aban na mfi no 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 asum apokyere ne sa ensema nana ya jantoa ya twetwofo panyini ema CPP amanyokunu epotogu mfamam ne santwofo mfidie obi
tia chibi gwa maso. Government is a continuum and it's a collective. Just because maybe you don't like somebody, you should give credit. Sometimes the way they treat His Excellency John Dramani Mahama, I am not in NDC, but sometimes feel sad. Of course, all the insults they insulted him those days, you don't remember. He has had it easy. Yeah, we love him because with the time DDEP and all that, do you think that President Mahama's time, if you had gone to DDEP, will he be staying in this country? He would have been swallowed up. Even we talked about DDEP for a while and now we stopped. We are not talking about it. Is biting everybody. This government has had the goodwill. So I think we should let President Mahama be. We should let him be. Eni amuti yeyi ayatwatwa for penny General Secretary ma Convention People's Party CPP Amanyoku Nana ya Jantua. Na Abusia National Disaster Management Organization ye chanity our friend is Nabo ene atorenche maboafo wamu maimu ene Daudu eni chemu ewan crime pumpuni man temu ate wama dijuma sumbi wawa enya sem ketwa wamu chemu sem ejadifo bi wawa niema wamu kwafa yene yesi afifufrom enti ade ya niema ni bi besesei expiry date beka nso egusu gumu a wamu ton eni adehia so kwoto ya tokura obi wawa expiry date no one shot near yan and sunny or penning and sack and to acquire Giania. Now we're too soon odi, obey us me yamo, nothing since I saw what one Brenny Pejana fe a bina casasono, and do how any at a tin a bra or a bino or minor, and written and a woman to a more a good crime pumpuni man temuga east, and then a mountain as one yoko piamu, our ayakabenya no our domicabenya about 1 peswaswa, and yasam ketra ewa, and yania would write a say at Pansa Menyania wodra expiry date akana se wodwa nyina no ma hwe ayi ni nyina everywhere na anu na Ahenkan Kasiebo yamani boni eye Kofi Yesu ejire mu adi sam awodro pitimi atudwa no ochemu se municipal namo director wo eye set Kofi Osekisi ani ni penfo na se ejina so adi san hye nyina egu apons no ochemu se eniema wo musa ekan ya expiry date asen no enye sem ketwa yenko tie free wonu a anumo. And then Joe before the hours of 10 p.m. and national security be my as to say obi ton expire product for shop be and man stop promo into friend quickly not before guys immobilize who ko wana jono ye call the control operation come life now mo enya nipa no back home apparently the omunya no junkie main people go stand man no mo dwane eko enti ye die chie ba bia ne man won e be hu say e wholesale shop bia no wo container wo kwan ne ho I was stock this expire product one inside now all you container ne fi wono and say all you container if you all right and no just expire products na egu abontin it expire products no egu abontin no and am for selling na it here beto more about 100 cartons and a pay shop run a catching plain say it's more than what is in our car me am for sako it you don't know how people are poisoning themselves and this is not the first time we are doing this so we are going to leave no stone unturned in respect to this any community be di enkomo no ma various schools no in the same corner obi say why not for be no ya hardly say come out with it na Yamaga East Hospital so aso ati Abusia ani aye municipal nabno director Ahenkan East and crime pumpuni mantem domi kwa benya baton peswaso wane yamani boni Kofi Yesu ana twetwe nkomo na nanu esi yepe ana domi kwa benya assembly member wani monyafo bright mintao edi nanu dinsem atudwa wochem sani akwoti wanu nani aje ho panti wade nase a eni kabia nase bi mada ana wade manadmo bossa Ahenkan East na wasra wamo ese we na wama ye ne mane koye se ne nkwa no wamo ye wamo hwe na ebra ni bremu nyina no wamo fa adwumasom bi atisesei ehhye eso eme se demolition eka eba me area ho na emre ba ye no na je se obi containers wa sa expire product na wo mu nti emre omo ye so mo demolition no na epie but na begu abonten expect say nko ba run nanka wa hwe na package na okoto egu no ojegu ho amanfo efom esesedi na sela no so hwe so mo sesa nennom ebi mo sesa bebre quantity ekoto ntoma microphone ntena na je tie no and pay maba ade be hwe ampa fortune for us so shop na kasankasa mu a ebi wo mo so ekofa na bi so expire je senye de container pen expire shop na kasa expire nti meda na do fo ase ene mo so mo pen fo ase se maba na be hwe na ya hwe se be ya sa no mana ekoso e betime ye free ho so e beto aso se nadmo for boy juma last year start here na this year so ma start nti commander nadmo kisi waya de nti mesen so mo no mabono baso o mo dana no ko shop bi ebi wo mu bi ya no on hwe na yintimi free mu efise we ne ye yade ye beba anade o ha bebre abusua ne o mani nara
Abusiani ayadomi kwabenya assembly member wonimonyam for bright minta. Amane ebubo free achima chance wa chance mensi no poemantemu eba ne se ohwe empotema be nanse be adwada besi ne fiada so nei ukomia mia odo bia schools ni bi wo munna kohia edi agrobi tumnika ebi bobo eye inter schools na wo mo ye na achance nso na wo mo ye bi ya adwada wo mu fra se nenne ena nko wo mu si aka yitwetwato na amane esaka ne se wo mu guzo mo zizi aka na no oh jaze ewiemo no be don kokọ no mienu apẹ ena nkofo bi ba park ne so wo a chance Methodist park say won be canopy aden a won ba be yayi na asemi de si ye no onipa no odwon obi a ohu de ekoso ne de be na ene Ahenkan Kasiebo edi nkomo sei. I'm saying na fanas I say nkola na ye bo na say tu kura be wini no wa wini wo wini nso na eja wo de ware ho na de ko fie e wa ha na ehu so mo de canopy bi abesisi ye no so mo ye mo bo no ene ha e pinte ti ama mo ye ye say ye san ama mo de canopy na san akọ be se na mo san de dade aba be guso enti ama ye nso e ba sa mo frade nyina mo ko teachers for nyina nso ko nkola ne po de aso mo gina ama obi ara ho ohun ye de gi nkola ne ne se nkola na nso de money aje e wo ye sports ayeye mu enti dia me meka ne se eye nipa bi na omode park no emma se yenye ye ni agro wo so na se ye di agro wo so na se mpanifo na ntumi anka hwe no mo ntumi ama ye di canopies no ma abesisi park iso dia ankoye kura ama ye ni anye kura enti a chance mpanifo mesro mo se ade a si dia mo be bi nsi biam kura entwa ye kura enti mesra chance mpanifo no mo amudi park no so mo amudi animu no mpanifo no o mutitiri mesra mo se edru bibi sa na mo menkola no ye ninye onipa mutini ni ono abra nkofo ba so mo ba besi canopy no na owobi ena oni Ahenkan 93.3 FM di nkomo we wo mo de dia cho Facebook live search Ahenkan 93.3 FM na woni ye ending sa so ho no me say me kan video no eda Facebook live park ne so ene se de yes canopy no na yenko ma so yes kan no twa asami woma ehihye akansi no sports no say ye bobo ne opanyini ba ko amensa kani okahu bi organizers no okahu bi efe ne baba majo yani o mi na be bakusi agrampo mboko de yami ade me won de sa chokuna kusi won so e boko nya baba ni me pa cho dabi o ma ene baba nkasa ene baba nkasa okay. Abusia yesi ane baba be kasa ono eye womo a organize akansi a ana inter schools no schools Miami district ekoko so asene man so across so oba asene ene batabi ene nipotima asene schools na ne batabi na akohia obatabi eye omode ena chance so schools ni na akohia wa chance Methodist ehonum no moye omode ti yenye yensa be kan baba yensa ka baba ene ni bedi nkomo ne abisa no se enhye be na omo ne ayefo ikoi enti ayefo no bae no sen eneko eden ne si potin dia amane ayati sa na te ena afi nso akansi a woman nsia wi omotwa so no womo ebewie ne breben esan se wo so mo bo abaso yini po ya ade ne de wanya de efe bi zonas ne de wo makone ade ti egusu hwe se yensa be kan yensa kan abusia ye ne baba be kasa na ono so na famu de no ode amayen abusia baba nyama ye dia ya beto aso na ye befie de ne betre mu ewa achim asubua bangalo no ewa asene manso across abato mpeso ani mu epoye mantemu ha ya na mani bo afri wa batre mu sa de hye wo mo sabre wa mo nsuru de jemu ye pa wo mu kem se aban me ye ommoa na ne enti wo mu kem nyina ne se wo msu bepie mo ewa achim asubua bangalo ne light boy no esi wo mse light boy no sane aye no obi nya de ne ho kasen kim wo betra na nanem awonse do enti akoye ewo sane ne da wo ne mpanifo wo mu twa wo hye nya de a wo bia eka ho asem na eno na wo mu chem so wo medikan wo mu ewo se ensem ni kokodru wo
omanim wo mo wasa wo mo ti no wo mu ne yakwaso nyina akwakodro omanim so setel na wo bia anya ho hwe na no ana de hye bi kire mu se baby a light boy ni kran bosi na ho na nkwada ni di agro ane obeduru ball no wo mu bobie ampe no wo mu bobie agro ahodo nkwada di gyina no ewa na wo mu di bia so wo makamu ase ne bia ankampanifo betu anamo no wo maba behwe ensakraya bi wo ho ane wo ma yesu ni nyina mu no yase mpanifo emfiwam ti wo mani abri ye pa wo mu gyina so ane ahenkan kase etwetwe enkomo. It was a dangerous mantem half. Area have by say 4 years in a lot post. What be saying almost 50 push. What be saying and yet into a council does it me boo is what na from itua it me boo rough into mobile samaya if you need him. And you know, your boy for no assam man on begin you to me say yet badan. Paul is the yadachi. Now Paul no asie na pro and framaka pe ebebu atofom ni asie na wenti aka faki to bia na konkon so na maka kire man ba ko so omra mefenti obaba hwe na kwan ya Paul ni so no na enye kora asam ma me ka kire information center ni wura no so okwa akobona mane ntu akwa akobona mane enso me hu se na ebesi ebeko enso enipa nkwa de hu hia se ye mu se bebu anaju se bebu awi o eto da ne so apenipa e wodan mu ni na ye be ye bewu enti na enipa nkwa hu hia pa abusiani aya di shebia wamo ewa achim asubwa bangalo no ewa asinema so across district ni emwana ne womani abre epa ya womu kire mu se light pole no behwe se ne ayesi wa dachi bia di asembe bo ya su de enim ne ya twan ya manabane akaso yehu yanka susu de anu aduro enti wa mu mpese sa besi ti wa mu sre ese ni manim ya penifo hwe ne wa mu meye na ase kura ana kwada di agro ne obeduru we bo ya ne wa mu bobie ampe no wa mu bobie pilolo ne honkura ne banase wa mu di agro sase nyame amfefie na frama kasi bibo na light pole no ebuse ya di asem ana beba na nka ya boya ho amodin abusu ahoma se ne ebine assemblyman na wo empotem wo monyamfo Andrewsdo edi adodo na frɛ no ani sedo na ke ne na twetwe nkomo so no ya bona huma mu asane anoma bi ate asisu tebri pem wo ba ye ne betwetwe nkomo ye toa ensam no so eye Frankie Friday ne eye fiada ensam ado ne gu apono so ye pepia baako edi amanfo adwenkyerɛ efa 0594 841044 0594841044 na ye bisa o say bo oba ne bema say ya ware ana say bia mo tena na mahwe mo wansa na maware ni mienu no ya wa na o so twefon efre ne nyonko pa eno ne asema ye bisa na Ghana fo bia kasa man bia kasa mema ne bi nso akasa tie betie na ewie ne councilor nso adi nkomo ne atie ono so vutuo eni na famu die na answer no yenje aboafo nkratomra abrempo anemontuo na nwumre ye pon kase na pe Dr. Ado Ejekum ono ni panyina obawe pie abrempo anemontuo so wantie bi ente na futuo ente na bakwasem ente bra wabre eni yedi a wa yen bi afantu kotodwuma ubeja ho pa sanse papai wa bobra papa answer na meko abrempo anemontuo na mato aso no ma yenkodi nkomo a chance mra se de na meka no baba e kan wo ma e hihye e organize ma interschools no course a chance no o kan bi baba majo agba empombo ko de wadaroma ubepeja ninum kakra ma se de be atiefo no e beti de wo kan yi wadaroma na o ma utima mo ana na utiatia ma utimpa on. Okay, we ya basra ka akwa radio sun ka bebo ho modi nanka wa peja onen kakra bia manya why yesro me dasi pacho odi ankasa de sen baba den baba Haruna Sulemana no kra se organizers o mo organize achiasi interschools no o ka hu bi okay na pacho no kra se ene wọ́n mú bọ́ finance abẹ́yẹ ẹ̀wíà mú dọ́n kódìkọ́ dọ́n mienu ẹ̀nà ẹ̀nkọ́fọ́ bí bá sẹ́ ọmọ bẹ̀bọ́ canopies adéyàn wọ́n bẹ̀ yẹ yìí ẹnu ti wọ́n mú nyá bọ́ no na wọ́n mú mpọ́n
ama finals no mo amwe ama no credit to asho kakra na mabru no ntiase se adenti na ade park na ye wo ba bia ebodwa ana chance mu ni ba bia mbodwa na mo so mo ba baje park ya ye wo so de ye ntiase wadaruma mo na mo hye interschool si ensha be na mo ne wo ma ba ye ye no ekoi ana empumu ni mo mo emu sam te sen damasi na mati ya mwati foso na ya no kwenye ne se ne kwenye omo amubenye eyi wo park no omo di kan akohu mpanyinfo awu headmaster na park no eye no school die na be se bosumi mpo ba ye na ye nim ana yeso ye hyehyɛ na edi hyɛ na wachi mu na wachi mu a ye be hyase na na omo bo enka ye se na de ewo honi ntino kombe sese ye be ye bibia pepe se de be ya ebedu hono na ye wie no omo so anya park no adeye omo yi na yes CFFF to mind no athletics every Tuesday no to Wednesday no na starting games ni na soccer, netball, any primary soccer so the woman say every da almost baby almost say they are you muy ochina and on by and crown almost the car as you share me a frame me beside me say a bet me a ye in term no man your park no see a mamma who say you bet me a ye and son almost so and the young mojuma and teba sano and my almost so started almost a chair more canopies na canopies and so almost a chair almost send more park in chain and affect your games now yeah no. It's in Ukraine, the ban say, girls soccer no there. May I say, Omo matches back who mean be I selected the team for the zone. Until the Koba say, you know, that you all coordinate the soccer no. Obenya problem kakra. The sense teams me and saying na clean say. Omunyina a qualify for semi-finals. Baba, me pacho mincho no. Efem won no se baby a wo keka kono. Ka minyanyanke ba tiwaso no na ma ye nso ye te sasem we se wo mu ye yie wo mu so mu ntiase but ho no wo mu ya tiase se wo mu ne school no panyin otua no wo no ne ko ntiase apam ye se da se bri se ye beba be ye yie ena ono gitum tina se metwase a school ni pani no mo organizers na mane yeah bra ye just so ye ma date no juada no and find omo man yentia ni say almost be ye ba omo be park ni over a month mpo but ye kwa de anka enu haye because you who say and yes sa issue ni a proper up and ke bet me we kra everywhere kra aja omo na omo so be ye omo yi enti enye eyi no na sebi ema ya ntimi ayi ana eyi fo no ena ebe pame ya say ye free park no so no omo yi yankasa no ye nya problem na share problem the way see bana the we say ya ntwaso na ebe to aso a ebe ma the games no ebe say ebe basa okay nti penyin foko ekoshia sa na omu decide decision ma sa na etie dia ye ntwaso okay na merepemu no ebe shia hu kwan ya ebe fa ebe to aso na ya isa games na kana fio. All right. Baba da se ye mpenfo bu bebisa komni nkyeremu ana upusu nunu so na atene kankan. Ye pusu nunu no. Ya atene kankan ye nya wonso nkyeremu amye se sana mo kra mo how dada. Ansa na ye fo nso kra ba ntine ne won ba nom de bancha bebo ngum ene mo se sa de ne ye ntwaso na pam no twa na asem fo na asem nko. Baba da se
anti aseɛ ɛna ɔmo ekeka sansen but yɛ deɛ enim sɛ nye eyefo no na ma yantimi anwie gi so. Okay, yɛda pa nyame hyira mu etiefo na agye so abusuani panin kodi nkomo yi yɛfɛ ne baba Sulemana wɔma organize akyea center schools no ana wɔn di siania nkene na wɔn yɛ finance no ɔka organizers no ɔno ɛna ɛkyerɛ asɛm no nso saa no abusia yɛnyina ne nkyerɛ mu ne so na yɛnto nkra na Bempoma Plaza Hotel yɛtwa ne tia Wasabi Plaza Hotel ɛne ɛpoyɛ mantemu achimoda ɛne mantemu ahodro etwa ehu ehye nyina opɛ bebi adwodwo ho a ɛno ane Bempoma Plaza Hotel ɛsɛ wɔm hɔ no kwan ne hotel no yɛsi ne abɛɛfo kwan so nti wɔn dwumadi a wɔn di wɔ hɔ nyina no wɔn edi ne abɛɛfo kwan so wɔkɔda Bempoma Plaza Hotel a wɔho ban bɔ ho nsɛm egyina brani ye pa bebi a be park o car so no enye how wubenya baby apake o car wo how bia ento no afa wakoda wona ade ache no ye ma free breakfast ye the fruit salad enso aka ho ye wo bar any restaurant ntinuane ahodro ni nyina no wubenya bi ewo ho wo bi wo ho a wo se me ankasa mpese menu amaduane ane akwanya ewo ho a wa no wubetimi anu awaduane ne bibia akonkan Bempoma Plaza Hotel ewo achim oda enkwantenum wani Pentecost asafo no ane di enhwenim MTTD kwan ne so wa ana wo betimi abo mahumem 0249855396 0249855396 Bempoma Plaza Hotel was say it's specially made for holiday makers from abroad and afar. Afei adwuma bi eso per receptionist into wona obetna wo ohuhuo bi ba na wagye no wabisa na hina wo kwa wo hwehwe hwan say adwuma no mu pe obi obeye na mmom no qualifications na nie wo pese wo ye adwuma yi agye se wo ye wo ba no so computer agye se wo emu nimdie kakra afei sunye se wo computer mu nimdie nti wo se me kwada bi wo se wo ye obi a watro wasi wukita wasi abodin krata anya wasi nko bi a diploma wukita bi HND wukita bi ansakura na adwuma no betimi aye ne atwa to okra no wo se wo ye oba wote achimmanso anase wote ben achimmanso se ne be ya ahyentiabo enkwankwa ha adwena ebrebie ne brebia so no wobetimi abadwuma na waba ne ententem so antinyama ya mabubo so nyina nse wo bia any application letter wobetimi de aba Ahenkan 93.3 FM ye beje na wo mu nsaka anase wobetimi so afra adwumakuo no ewo mai so 0507640302 0507640302 now ni penifo eso atwetwe enkomo abrempano mo jona me kan wasem se ne Dr. Ado Ajekum ono ni odupon a obadwumadie so odian kan kwa me ebo a ene ne betena se e dia jantam so edi nkomo eye nkomo twetwe o adwempan no kofi mensan so e betai wo mo achi enwere ya no so kan na abrempon anemontuo no efrase ntiatie bio na onso beye abozege Jubilee Hospital say ade be na etetu bomodin atutumnika never kodan no behwe atu ase kra ediamo na watumi ahwe ayentotoye enu timpacho Jubilee Hospital woseme kan to say bomodin ayade bia ya fakopiem ewo nakache yade bia fakopiem ewo nakache timpacho ya no ahwe no so say den na etetu say den uko Jubilee Hospital o behwe atu ase kra diamo video ho bibia bi wo ho ti wo ya de no de kwa woda wasumdwo pharmacy laboratory ECG scan machine any de keka ho ni na ebi wo Jubilee Hospital esiti ya de eni mojabro so de edi nipa atwankofo won so de o timpato ya entna enya hu ti se mu mato atwu no o de nsa na okọ 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 achomoda amantra ensam so ne nchempe ena Jubilee for ewo yantoa enwere no nsia kan kase no so na ena kwakwa Frankie Friday nti ye bisa se ewiase ewe ye wo ba ene bema obi anu hon mu biem ya emienu aso ne ebibia obi on mo no nkwa ye na ade obi on so ache onye obi ka no ho anse na otumi ne nuama nina enu nti ye bisa se wo man pempi wo mo de emienu no wo ache obema ache onye oba ka no bema so ache onye oba ka no
eno ne yebisa se mu mienu mu kohyia sadofo se mo tena se ahwe mo ho kosi se mba ware anan mpoma ware ya hwan ene wo se otai fafon efre ne nyonko ebia ama na wan ama odidi ama yadan ana ebia kojo owan kojo odidi kojo na oda sa anuoma no hwan na wo se otai fafon efre hello ebusa pa yamani boni ama safo atisi monten so ene emema ne dinkan edinkomo na de wo mo kan ye eni se obi afrefre no because you say nsako ene nsaba it is all frame na so me frɛ wa na ma wodo na so na e kama e we say ka be ma mu na ene e global because e ba no relationship a me ma be wo no ma obi hia se oba na be de e be ya mo ba oba de na be ma be ya ma na platform say obo ma nisika ana say bia okwa do no say woni be yi it always say we say tinenka e hu se ne hu se de etie oh ene de say like oba ne bema de e wo say munya mumienu nyina munya mo wonte ase we say me ntumi mfro e wa bra bia mefro bi de mefro ba wo do mfro me da bema ne de bia madwen say bia wo no ompeme e ba na mfa twen bia in my opinion oba na wo say o tan because e mana na wi as na mana nkasa muni mo bi oba wale e me ma no e ne ni pa ya ba wale de mo a wo fru wo frɛ no no hu say o ge e bia o yi serious ana say ni serious wei eye mema no de wo mo kan ye na eno achi amasafo ne ema no so edi nkomo aka say ye mema na wo so because come my name is oh dem no ne oba na o che so oba no e ho atwen e wo tuma o se de bia o pese na say dem na e so fro oba ndisa ne se dia nkwala no hu siti o si oba na e wo ma na e so so fro be ma ndisa so o hu ti say aduma mu ti say say Bema responsibility say of your bar. Bible no class where you Bema from Padia, and the above ban or bars accessible for any Bema. Bema be blam or bar, one can go by Blama Bema. It's a man over per you. Me, yes, the great from Mr. Mechanic for any busy. As a Bema and a robber, friend and a pa. One man, a craft and a pay, and ring, we said, and what's it? And a down. A month fast started pass a comment. Enti nso adwe nkyane se oba ne be ma wana oso frɛ no nyonko pa ewo relationship mu ana ware mu 0594841044 Ghana fobi na akasa no na ebusia yagusu wani jidin se mu Frankie Friday ntia de toaso na watwe atwa mu Ghana for ya ntia sem de inso ampete ya ntehwini ate ya nse wodupon atutu wabrempon ama eye ball boni mapaye ni ne ho agro ewo man mu Christian achu waka enchnegu wa bra sasowoso ekoso ewo teki minim na ensemi ba ye ne Ghana for ye dia bobo ne kwese di atwa mu krampo de na chese chen emu ni bepie mu wo man mu na ne awrewo no ewo suru ye pa na ebre basa no ana evangelist mama Pat edia Donald Freno ene na nagrada sikagari wakasa edifa wa na chese ensema ne wo ka no wo ka edi afa Christian achu ewo nu na ne nsema wo ka ye no na enshada emfa kwan su yenti no eba monte so sa ne ne wanyum tuni ba kwa wono waso mike mu na se wo tunyum tuntun yakopon yi yakopon ya wo ne hwan wo ye den wo nan de obebo no wo fom ta evangelist dina asamwa wono so agina nsem no so to be ama ne na grada ye pa wo chrem se no kure se enka ye de fa kwan tempo so pa na se enye twedi ampon hihye ya enka wo se Christian achu wo ni ye de sisa kura na nka na grada wonu mom edi kai kwose ne be Ghana fo asum ebeju wo mo aka say ye mema na wo so abusia yegsu sha sa ensa ebeka ne no ma me dan na asamwa ane ni abra wo tu bia ma ne na grada nya sem ketewa okache ne se papa mu papa na se enye twedi ampon hihye ya anka wo se ewu a Christian achu ekoye ye de sisa na anka wono na grada wonu dikai ebisa wono no wo chem se wo man Ghana mu we asori kra na wo so o se wo ya asori no wo se na grada betimi agina ne na so agina Ghana fo nyina nim akona kuma maka no kra pa anka obeka sisu popi esa asori na wo ye ne nyankopon na ato za friend se wo mra me ye sori ne bom wanu
no kwaidie mo wano apese minkuminya wano apeni sika binti na chenchinache waso oba be ya asore wa shada de niema hatata niema so sane be ya obi kwakasa ne ana wosom bosom na wo ye sentino wa fa kwan bi so ase ne wosum yakopon so wo be ono dinosaur mo be ka kire ni plane esa so na wo ye aya abosonsam ana wo de ye ne wo ye nyina no aya wagadre wo dada nkrofo di aji wo musika na da isusu de yakopon penti wo se sana na agrada wo be enyu a wonye nyu wo be ye hyesusu a wonye hye na motromojo sa motromojo na wo gina ho na wo ye no enu yakopon echi na so wanhwe ni adachi bi ne na so enso ebe ye hye papa pa okay na wo Christian achunsem ya ho no said dinosaur papa na ohwe koyo free mu na janso enu nti akwabua atwa nwuma ya to din ride on watu sanwum yi de ma Christian achu ewo owu a wewu ya ye afri atasfasa asisu no yentie enyo no efa ba bi kakramra. Carry you with us until we meet again. We will hold you in our hearts until we hold you in heaven. Oh, we wish we would cry, thinking of the many things we didn't get to say. But our eyes are filled with tears. Ride on, brother, to heaven where you belong. Ride on, brother, you're forever in our hearts. Ride on, brother, to heaven where you belong. Emu awreman kasa areho pa we eya akwaboa ne nwuma wabo ama Christian atwa watudin say ride on enu achi Ghana nyuntunu ba ko kra ya efe no famiye nso abobi ama Christian atwa yentie enu so kakra. Blessings from the Most High. Peter. Jambasa, baby, nipa baby come. Baby, nipa baby come. Dancing, I so I can't change. When you enter, and I go like it, whatever I am. But I'm what you want to, million and ten them. And I'm going slow, million and ten them. And I'm going slow. I'm rapping to Amity, Tanana Mapa, Sami. Yakwaya Benina, Savabi, Sami. I'm rapping to Amigo, Tanana Mapa, Ubisami, Yakwaya Benina, Savabi, Sami. Intimate, Limpreja Padia Simi, Brasse, Medea, Ay owu we eya family ono so nwuma wabo ama Christian atwu eno no abusia yensan koyechi na evangelist Dina Samwa emwaya wodiama evangelist mama party agrada fane sama waka efa Christian atwu no ehun bi abosom wana katwa babro klase abosom som yenkwase asem una na agi abosom som dia obefa so onse enye nyuma penti usori wubu nkrafo na usora na usho dan ya show Kristo ubetima kasa wo dan na sisi ya na ye Kristo na ma uzi ayaza ene krono bona de si ye ne eye ose wawie ko anu tum kura sister ka wanu tum Ghana wa manie me mpasa me de mani bre beso
obi anyway ye Kenyan sasema no peti wase bibia won sabe kasa wo ye no ho obeye na dwuma ne adwene nyansa ne nimdie sa wabu nkrofo agye nkrofo good na se nyame anku anasa wuti ase a ompe so obewu boni nti sachira deja sa so dan na de wo ho no nyanko anu ani edere bonsama ne edensam akura kitwa wo ye go menipa nsu mu twa my Ghana nyan wo kura wuti ase so akura nka akura na ase ye de wo sesa twu wo na sesa nka nyanya me ne yentimi dictate mana ka wo NSS the bia de ntokwa bo man mu no ka wo mom na sesa ye de wo sesa atwu na akwala na tenase because ye nya no so nyanka nya no so prison nya no so wunya prison for akura bebu wo ye do ko prison so bebu wo school for nkola school fees kura wunya abaji adi Abusia Evangelist Mama Pato ni anani abrepa Evangelist Dina Samwa neni abrepa watutu biama ne evangelist ane evangelist mienu a wo mehia magani amagashia ane yehu amaga hoho Yemfa manfa dwenche ba kumienu a abantu asoma mehia se wo Facebook live ankuma foster se odi of answer yerebi achimansa o say de Africa fo hia ne se Nigeria fabato no ebekwa asumdwe mu na osiye na emompa na asumdwe emra okay na say ye ka Christian atu ene nwum bi omanfo bi agbama ne yayi abra otiase no ye enwuma no so pepa enwuma no so pepa ye ntia no so tewumra na ye mfa adwenche no nto aso dada me ye ode mira Yesu Tada nyinara meyaude makumare tu nyumse heni onyam kawo Dada meyaude mira Yesu Tada nyinara meyaude Makumarito nyo say ye na atu nyum no oh nyame for crancy ye oh dada me ye atu no me ye aninara me ye odi makumarito nyo say enyo yanka nyango Ebusuani pa mo tse otu nwum ye Christian atu enwuma na ope ba kopa no ti o chede de camera si no so ye video ti eno na yakwakobo eno so de ama wono nipo ba bi ko papa nyame fa ne kransie pa na kuma for stadium ncho de aba no se ochia wo ma wo fo ansa yire bi ni na ochia wo papa awuja ke dilali se ohwe life free breakum Spring of Life Enterprise or say where the by first game close pound adan or say a chance the way the by first game pound ni atu ya close ni zano munyabo upompo munyabo and also ochia upon Ahenkan Samuel or University of Ghana psychology ochia no papa DJ Omale and NYOC goso or say Ghana for should believe Nana Dango Kufuado and the NPP government surely the hardship will come to an end. Nezo jema ya Ghana ID nano. Ednia bebe na wie ye ntimunya gidio na nadumu. Teacher kodotapa enyina susu. Osi ochia honorable Eric enana Ejman Prempe. Ochia na pa ose kanima mpeni Owura John Dramani Mahama omunu ho papa. No nya sa pete asa adwena ya sana to basket mu no. Omunu ho na de no ya atra na ninton. Meshak a championship great news. Mo se ho papa yada so Steven etu ahene enso chese Ghana for enhwe ye papa ewo abato a ebe mu na wo mu hwe ye muso ye wo nom kotuma mahama wo mo ajejereje montuma NPP na montumi mum na digitalization enkoso saa Steven etu ahene de ode aba no ko mensa pilatusi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia all the way Ahenkan musumu ye all the way yada so ho Charles Mafo say you are live inside Insuta Atria Mountains yada se wabiem ku ha Atria Mountains and ye jigumu asasena sin na Crespo Fufu and see breaking the 8 is still possible for NPP not NDC enti ono so de ode aba no
opanyin eteka so a ɔse yɛnkɔ so enya gidie ɛwɔ NPP aban mu na mahama de enyo he obey omeyade ufobia dada na no babe timungo so nya gidie ɛwɔ NPP aban ni mu ɔno so de odi free kaso a ɛba ye no na yawo legacy si ɔhwɛ life kase ne the best ɔhwɛ free asantemanti mo se encha so nkonkoma sister Charity madam ya a wɔmo achim odan moonlight ewremu no mo Charity and sister Charity ene mama ya ena yawo legacy si ochia mo papa mo achim dan moonlight ewremu no mo ye da se wutie na wafa so achia obi yawo Isaac say good evening Ahenkan FM ayiko yɛmfa akran free SMS na yɛmfa wo so ya no sei yɛmfa wo so ya enti abusia mede SMS no so kakra aba etwa so antie si kokoro aba na yawo di free achi model say ana che se wo su ane wo su ansu awogusu awosu si nipa wo baby ko enti yɛmfa ye re enhye nyankopɔ mu bibia be ye bia so